Kita bukan lahir saja semua pun tahu. Tak ada. Banyak tak banyak, boleh tapak ke tak, actually 100% depends on you. Je, Mike. Ya. Okay, sebelum nak pergi office tu, satu lagi soalan. Okay. Ada orang cakap juga, you guys punya income ni tak tentu. Kalau I nak join takkan nak tunggu 2-3 bulan baru ada income. Ada dua pilihan. Either kerja, either join agency. Jadi real estate agent. So kalau kerja, you punya income stable macam ni lah. Tiap-tiap bulan ambil amount ini. Tapi agent hartanah, dia punya income tak stable atas ni. Oh, You faham? Kita tak stable, memang tak stable. Tapi kita tak stable pun always atas line yang gaji gitu. And you tanya I stable tak stable, banyak tak banyak, boleh tapak ke tak, actually 100% depends on you. Berapa banyak you punya effort, berapa yang akan dapat. Abang Mike ada benar cuba 1 bulan tak ada sales. Dalam 1 bulan ni 25 hari tak ada sales. Last 5 hari end of the month, 1 sales 5 figure. I masih ingat hari tu, bulan itu memang panik sebab sudah try 25, 26 hari bulan pun tak ada sales. Tapi sebelum 1 hari bulan next, dia close 1 sales 5 figure. And banyak orang you tengok dia orang biasa tapi dia punya income ada 6 figure, ada 5 figure. I kan fresh grad, pengalaman tak ada, connection tak ada, duit tak ada. Lepas tu I tak pandai cakap macam you. You bukan tak pandai cakap, you cuma tak confident. Lagipun kalau betul-betul tak pandai, kan tadi cakap kita ada training, kita ada support, kita ada coaching. Ini semua boleh belajar. Abang Mike pun start dari blank paper. Janji you ada komitmen dengan kita, you ada minat dengan income yang tak stable tu, kita explore. Lagipun 2026 sekarang selain kita sendiri, kita banyak apps AI, apps yang boleh support kita. Tak ada beza you dengan I. Dengan top sales lain pun sama juga. Kita bukan lahir saja semua pun tahu. Tak ada.